hajat ketua BPD Kutamana hadir mah. Dek ngawisok siang salah dapuguh mah Rijang Adi senis abi kutingnya apa sepul pet tepuk kagungan deh luar biasa. Bapak Usman hadir senis abi kutingnya tepuk la awasi eta masuk acak-acakan apa Usman deui buah lebih buah mah ada dong Bapak Alek pemangku hajat ketua BPD Kutamana Teh Yuyun buah lebih buah manggung dipetikkan apa Usman luar biasa di luar hati dimatikanku ibu sepul pin tetep kanu hiji tapi mah dimatikanku badet beres ay la betul hei jalo asu boker bingung jalan rasa nutu agara Bapak Amir apa Usman saya bobet teman dia tayang kebarengan hirup kumpu sayun luar biasa seni lagi apa Usman saya bobet kewenang tapi pikan nyakni abodin Bogone apa Usman Sebobet kenomang ibu Sebobet kepayun aturan kepayun Bapak Usman Sohebul Hajat apa Usman Sebobet ada dong kewisi ibu Sebobet anu mana jadi balikku apa Usman Sebobet mewah ibu karena kalbu anu bingung karena kalbu anu bingung hari MC mau dibayar atuh bos goyo gandrong kapirang atur nuhun Sebul Hajat apa Usman Sebobet Dedi kapayun sing jadi hari ada di aturan keresana Bapak Ale ketua BPD pemangku hajat ayah mah sing jadi hadir hari ada di kepala ketua BPD pemangku hajat Yuyun kapayun bagian Bali ngogabungan apale ketua BPD aturan sahabat tebisu siria dongangan Purwakarta ada mangkat bareng
karo babaturan rame-rame dagu guyon sebab mana sing desosi kena jati luar biasa Gunung Jati tempat tong seba gede cilik lanang wadong atuano aturan jaluk kritika sejati keluarga pemangku hajat motor balik ketua BPD Kota Cirebon ngarep ngetan arep ngomong tukang beca kebeka keton duit tuk bakal kelakon luar biasa bagian beli bagian beli onggal bungulan hari apalagi ketua BPD pemangku aja ada dong tapi sok siri adongan sedangkan teh Yuyun pemangku hajat pangkat barang Mama Yuyun pemangku aja ada dong babaturan rame-rame daku guyon sebab anak si adi suasi si adi tujuh gunung jati pada jarak nikmat kembali nia jeruk kunci luar biasa gunung jati apalek pemangku hajat ketua BPD no mana gede cili lanang wadona tuangmu jaluk riki kau sejati apalek ketua BPD pemangku hajat kanggo ngeponi sama keluarga motir-motir apalek di Kota Cirebon ngarep ngetan harap-harap ngomong tukang beca Mama Yuyun kabeka ketuna Mama Yuyun pemangku hajat duit tolong bakal kelakon bagian beli unggal bulan tapi sok sering adongan makan bareng Mama Yuyun karo babaturan rame-rame jago guyonan sebab emang si adi suasi si adi tujuh kuno jangeti ujang adab makat bareng pengantin apa megang karo babaturan duit tuh bakal kelakon gunung jati pengantin apa megang tempat tuh ngasih bang iya senang dengan keluarga gede cilik keperayu lanang wadona tua no Mama Yuyun ujang adab jaluk riki bager sejati pengantin apa megang kanggo ngemponi sana keluarga jual keong mimapuri gis romangsa Bapak Bos Amir teguh doring apakah dos abi sebut batu yang adib rumah tangga cilik mangenina pengantin pamagang dapubung lain asa sama lain awal anu orang jangan pengantin apa makatan bagai puasa sama Teh Supi sakapasuk raga daerah pengantin apa magadai anu bagai ya sayang biar umur
sudah tua, biar tua pengantin apa magang asal kaya ojak Adam kahaya simpati kuringok seneng pengantin apa magang daya no bagi desa yang sayang sejarah katukan di papan puji tanah jadi panganten panglamungan simpati pengantin apa maganda yang bagi mata kawangan tiga paripolang aduh kesewa aku pikir kita alamat jaya sarirnya oke ngalaman pengantin apa maganda yang bagi setia kawan ojak Adim pengoga simpati cita-cita kenal dan laksana Pak Alek dina BPD alamat jaya apalagi ketua BPD pemangku aja oke ngalaman pendapat silidados seakan jantan pengantin apa magang sauyuna Pak Alek terbiak kawan sing aloyu sapi lolong pengantin apa magang aduh sarire sarire jadi kapele ai jika kamera pendek no bagus saliwat udah durian saliwat gede durian apa Usman Asepul bet mana deh ibu kerani Sepul bet di saya nyakekeng sedaya-daya pengantin apa magang atau bagai mon lepang silida dosa saka majang sauyuna tarabihana kawana sing loyong sabilulungan